Ndona maga. Ndonami. Ndo. Matin pa o tu me vi gban la. Enyo. Yenisia. Enyo. De matin pa mi a pa gban le wa. Akbe maga. Nou kele kapwa man. Nere kamele mo. Nere kamele kapwa le gbolo e. Mi e kare dia. Ya no via do nyebe do gbona. Ebi plete ado lo mo. Na makwara. Enyo maga. Enyo. Enyo nyatenjo yi. Akpena maga. Akpena kaka. Akpemelio. Fi daganya awo nyamonya fi wo yo ndisi ade ko tobu be ma wa gbona ye mo den be le ya ne be na do bana nyamonya fi wo yo ai bo me chafi de sere la pe me nyamenya fi ma kwelu ta ni nyanu imiawa je mo jagwadi na idi nyameji be na rekene jore hanji o ta flete no we ne sia nyama jiu ne magbo afike maga jiwa do enyo inele gboma maga ile jigbora be le makero anuma Hey, mau dans la vigne, ne la fait à mea. Wo te faut tia ina male gbegbe. Me se be ne le doe. Daddy, ye me dokita gbo do abinam. Ne bo do abina ya. O me nya me to onya. Me gavon nyin to maida fi ma fote wakate ai kore po bito gbo. Me flekrem gbono. Wozo. Angela nukae. Dada ne peut bien o nye fio va perme yo va fiojo. Nuka? Aleke? Nyemenyo de kwe. Meno perme yen chujwa chu verova. Vacho de bio yojo. Iye daga gboju kwanjia, iye reka jaraba le wajijime. Enyo azwa emokayo tojo. Nyemenyo nenye guhena myeima. Meji to afi de siade me de mia papeli ko gbo nyi mo gbo jesio nene ma azwa de mie na kpo wi to nya nyemenyo meka wonye si o menyo nyame ole mjo ma ole mi agbom lo ma ole mi agbom to nyi wenye de gele mo mina mi adi mo ne to ne sia amagane mi le yima nya be na de gbonam bravo moi
Bonjour. C'est quoi code promo BKG 229? Explique les avantages du code promo, comme les bonus d'inscription, les paris gratuits ou d'autres offres spéciales. 2. Comment utiliser le code promo? BKG 229 fournit des instructions détaillées sur la manière d'utiliser le code promo BKG 229 lors de l'inscription sur le site 1xBet. 3. Conditions d'éligibilité. Clarifie les conditions spécifiques requises pour bénéficier du code promo, comme un montant minimum de dépôt ou des types de paris spécifiques. Met en avant les caractéristiques uniques de 1xBet, comme une large gamme de sports, des options de paris en direct et des promotions régulières. 6. Support client. Informe les utilisateurs sur la manière de contacter le support client 1xBet en cas de questions ou de problèmes liés au code promo. 7. Responsabilité du joueur. Rappelle aux utilisateurs de jouer de manière responsable et de respecter les conditions générales du site de paris. 8. Partage sur les réseaux sociaux ce code promo BKG 229. Encourage les utilisateurs à partager le code promo sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large. 9. Rétroaction utilisateur. Encourage les utilisateurs à partager leurs expériences avec le code promo et à fournir des commentaires pour améliorer la promotion à l'avenir. 10. Mise en garde légale. Ajoute des mentions légales importantes, telles que l'âge légal pour parier et les restrictions géographiques. N'oublie pas de consulter les conditions générales de 1xBet pour t'assurer que ta promotion respecte leurs directives. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Lien d'inscription sur le site 1xBet est dans la description en bas, ou rejoignez-nous sur canal Telegram pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, à bientôt.
Onyema ou kwera yima. Yinima la fima. Kate! 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 Daga! Kate! Daga matin wado ki wale ore nuka wamnele la fisia. Tafla cheno no tenusia. Tanya volo. Vignolo. Nyamata la vigno pomo. Maso mwakata nyamakere wanu. Enyone nema na mijo. Matin kere wanu aleo. Nade ke macho de watio. Agoge meje. Nuka emo. Agoga tutu vigno tira o. Daga enyone nema. Yo hamye le bebe asem. Nyemate ko nu si ajaso. De ne yapo bitowa. Oh. Nu menye nu gbanto eje no be na wo imenu si ajoa. Ndo ha minamijo nito. Nyamate jo wato manomo. Alaga male agara bema. Wa mega von mi akede wanu. Nyamate afiare kana nyama kwa vinyo. Matenti afisio. Ha! Zon Shoko! Tablate mi kwa mi na miano kwa miano koko. Kude me miele na mi. Afisi amanye miano po. Oh. Mienya honye vanva o. Miamye la pomo ige Nu ije mia onama kwenye dobi suade. Emegbe anya temjo nesia. Dobi suade ko. Enyi be nyo ko a. Meta kwa mi da pomo. Mi mere na de ko ogana mi o. Papa me gado mi o. Nesia. Odo seba me are kemo po ma fa villa visio. Nesia, mi ziro lui. Mi jibe mai to baba. Quel est ton mea? Mi ziro lui.
Asa, nami de hotuanu. Ala kami la wage. Nyamenyo. Chris, nous sommes là. Nous dame le allo. Nous dame. Yenya nous jebe na wala fifi mea. Naka na jibe yablo. Amega nous jebe mea wa nyebe mea dilao. Me ndara pa ga menye sio. Amega demela. Menya gbe de vio wa no. Ha fie mia tempo nu jimiele a. E jebe mia pe lona no la meseme. Ha fie mia tencho dua sina mia pa sisi no walo. Oh hallo. Enyo nene no dama mega nwabo. Na dare nya hanu nye. Oh. Made nu iwo mele amele jija dum na wa. Azwa na ke onu gbajama be ye ha ya dua. Dasi nyama melete no mpo wakaba. Fana ba du alo. Yere. Tawanya sia, tawanya sia. Ni dunu. Emma yo na ba yovo na mi gali plazi. Azon bon appétit na mi. Nyanya maduna numo. Nebenka? Mbe nyanya maduna numo. Bara we mi awonu. Na nya fiye meto ka fida nu si owa. Ndo ha, na nyebe na ponu a polen come. Dada me kanemo. Nyama la jijila yovo na mi galio. Nu ka jimnele. Mi la jijila ida pom. Ta fleche nyine. Mi la jijila pom ya jilao. Promi do agbo. Vonfon me gado mi o. Mi la fo mo ige. De ko mi jibe mi atone ona de na mi. Vole fifi mi ami do la boza. Ejebe mi adunu. Adomele nye umo. Me pe ason be mi jibe yo ashikan. Va mi nya. Mi la do kukuge. Mi na madu nyazian. Kaima, nanya buchubwa. Nyawa, nukata. Ma ina fima alabama kparaba amala bubu. Nemia tema sijo gakele tutu. Plesa fea. O tu, amala jijimba miajo. Mega glonyamo. Menye bele ma jijimia miele jojo gala fisia. Nuka onye jimo le chomia gbo. Wa menya nu ijimo le chomia gbo. Afi male afuvule nye dom. Ye kwenye ma dadanye. Miajo la fisia le ma jijime. Alaka ogenye la abwagbo. Nye menyo.
ta flatien no dudu avima nesia ejebena miawo dodo ade wa wonyinya gbe wa wonyinya nsianu wa to manu me vonam nuka ogeme galela gbesiame nuka ogeme galela gbesiame Pobito dong bebe yu akpede mianu nyamala pobito le ko nyajimo Nini me gajimo lere Nuka to mama biom la fisio Nuka to ma yom no biom go Ole wo yogele majijime Mabe o halo o metele de via ugo o hia de via Ega kojimo le Nenye be sonye yare Nyaka programele ne Nyaka ma grone chovinyo onu Daga, enyo juju avia. Te flatte no juju avia. Wavi mo le bébé c'est ce dom dinam. Antino te via nye hame la vie fage. Mau ha Aleke nu si awove me Afi koto gere me Nuka te agbonu jola vuagwana wo O vakle chugan. Agbon jola glombo vakle charo yo le ve chure homme. Sronye nyesia Choyo yu alo Nya eli kwa glene Allô Oh vielo Ema Menwatiki ado Les vieux font nuit Ah non Ekpesi ahamele yi na memo Iko malo no ha matroyo Melo alegbegbe enyo Nuka te me glene o Ne mate blogene Aleke maten glene do Nuka te manya fi ye violo Na lonku ga na yanye Numele ji lego Ouais me gavon Ele yim Tu dale mele biji Nuka ta oga lenye yom dole yi Soko anye choyo yu a ina gbonu ile jwane Enyo Niko hama legbo Allô Allo apono Me karaji be de vi yo nye fia apono ene nye alo Wano menye Main libre Tu es main libre dit Ta platie de vignon le sesia Egbe o le sesien do ma hia chawaku Awo Maka nu jimye lo mi blena nu jimye lo kwa malegbe soso achwe mi malegbe soso we Bara si lodwi Nuka te ma pamia sinu Iga bijo maga Azan otom Hafse na kpo vi wa na 3 million me wova Ta platie maga de ma dia pon na wa na ma pon na wa to moto de ka Nyai me gbula me kono nywe Ma yo chondi me aglo nyape godo pe na o Million me wo ne menyo wa waku Ta platie maga wanu si na ma pon na kai magble ka usi Correct Nuka tama demo na ma pon na o Nuka dala nu tasenu se ona nu nye Agogo nye machena o Nuka tama da chile nu nye ma pon na Ta fate no ze Nuka tama da chile nu nye ma pon nu pe o Enyo nene ma o me kpoku o. Tonye folo Dotom O mele kuku go Nesia Onya wa gbe agbe wa no rafie wa te ho ga eji molia Nesia O mele kuku go De visi o mele kuku go Nya kere wanu nesia Nya kere wanu wa megavon Mese Nyanywere nyima Eyi ya do konye si ametro susu Agbanle okata le gbe soso e de keme to le mo nu mo kata le gbe soso e
Yo agbede ale bo ava le nku ɖe numɔnu. Nenye Matthew ya vovo megaɖo o. Akpe. ɖe ne le woƒe atsɔge ade asia. Nyakoe nye ma. Megagblɔ nam be yewɔ ge ye lo. Mele sa ge. Afi ke mele million me wa gbɔ ge le. Nenye be me ɖi le miaƒe kɔnta dzia, srɔ̃nye ado dzesi be naɖe le dzɔdzɔm. Nu ka ta? Nenye nu yi me dom wole le Amerika. Nenye be se be ɖevi siwo le adzoglatsu ƒe asi me, eƒe susu me atsaka. Kate, menye yi nyoto nye sia be na sa wo vo. Me yi nyoto nye sia. Azɔ fi katsutsu ne be ma kpɔ million me wa le. Susu ŋdɔ me ɖe ko nye be ma sa nya ƒe sia. Gake me do dzesi be ahenya va nye kple srɔ̃nye dome. Nye mele dzidzim be srɔ̃nye nenye o. Nenye be ne sa ʋua hã anya. Dzukana meli o, ma gblɔ ne be gblẽ o tsi agbede gbɔ. Mele dzidzim be me xɔ vinyo. Nu yi dzi mele ko nye be ma ke ɖe vinyo nu. Ha. Menye be mía katã míetsaka vɔa míeɖo la dzeme. Mabe na míatsɔ nya sia na kpovitɔ. Megbe nye mele dzidzim be kpovitɔ aɖeke nedem nya sia me o. Nye mele dzidzim be adzoglatsu mɔwo na se be me va kpovitɔ yi woawu vinyo na me. Ɖadzi le nye mele dzidzim la ɖe susu tso vinyo nu. Ok, enyo ne sia. Wo adzeme ko eye mía da si ɖonti mamlea na dzoglatsu mawo. Nenema koe mía o. Nu katã wa te wɔ nu sia gblẽ. Nu katã nye sia ma. Enyo míele woakpɔ ge. Kɔkɛ me dze wɔ nu sia gblẽ. Míele woakpɔ ge. Awɔ nye mawu. Azɔa nu yi dzi mele be míawɔa. Ye nye bena na yi ɖokuiwo me nyuie aɖe susu tsɔ ku ɖe nu yi wɔ ge nelia nu. Mele dzidzim be no gbɔ va. Wole gbɔgbɔ ge. Na ke ɖe wa nu. Mark. Kpɔ. Nyemenya me ne dɔn dɔ siawo lo. Gake ne míexɔ ga, mi mele ma ge kple ame aɖeke o. Enyo Chris, susu ma bu nye hã mele lo. Azɔ nye kplo mie le du. Susu nyui aɖe ŋutɔ nye sia mie ɖe. Elabe mehiã be míama ga kple ame aɖe yi meɖua ya le nu sia me. Ye tutu ma. Ne míexɔ ga kɔa, ɖeko míasi dzo le du sia me. Egama menye gavi o nye o lo. Million me woa esɔgbɔ lo. Ne ka ɖe dzi be ate ŋxea. Nu ka te ma tsi o. Menɔ susu wɔm be míaɖe dzi ava million amatɔ̃. Aleke ne kpɔe? Nu ka te míaɖe dzi. Kpɔ xɔnye, nu nye vena dɔm na le nu wɔ ma. Ɖeviwo ƒe susu koe le na. Million amewo na ɖevi ve blibo kɔane be woaga ɖe dzi. Chris, megabu fɔm o. Aya ɖuɖua koe. Nyame susu be ne le abe nye ne. Vɔa nenye be ne be million amewoa meɖe fu o. Eye ne me xɔ nye ga nu gbãtɔ yi ma wɔa. Ye nye srɔ̃ koe me ɖe lo. Mi kpɔ nam ɖe la. Ele vevie. Note ne ga va hafi alo. Mele vɔvɔm o ɖe. Ele mɔ dzi. Bonjour. C'est quoi code promo BKG 229? Explique les avantages du code promo, comme les bonus d'inscription, les paris gratuits ou d'autres offres spéciales. 2. Comment utiliser le code promo? BKG 229 fournit des instructions détaillées sur la manière d'utiliser le code promo BKG 229 lors de l'inscription sur le site 1xBet. 3. Conditions d'éligibilité. Clarifie les conditions spécifiques requises pour bénéficier du code promo, comme un montant minimum de dépôt ou des types de paris spécifiques. Met en avant les caractéristiques uniques de 1xBet, comme une large gamme de sports, des options de paris en direct et des promotions régulières. 6. Support client. Informe les utilisateurs sur la manière de contacter le support client 1xBet en cas de questions ou de problèmes liés au code promo. 7. Responsabilité du joueur. Rappelle aux utilisateurs de jouer de manière responsable et de respecter les conditions générales du site de paris. 8. Partage sur les réseaux sociaux ce code promo BKG 229. Encourage les utilisateurs à partager le code promo sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large. 9. Rétroaction utilisateur. Encourage les utilisateurs à partager leurs expériences avec le code promo et à fournir des commentaires pour améliorer la promotion à l'avenir. 10. Mise en garde légale. Ajoute des mentions légales importantes, telles que l'âge légal pour parier et les restrictions géographiques.
N'oublie pas de consulter les conditions générales de 1xBet pour t'assurer que ta promotion respecte leurs directives. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Lien d'inscription sur le site 1xBet est dans la description en bas, ou rejoignez-nous sur canal Telegram pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, à bientôt.